17 nong Sojeng Dhenta constituency arlo non emisi kilik election hot komatsi ke hai ponji angring ke doponma puklar dakpen katini japhan nilitum pherangke rongmongbe jirsong ing tipen along kaprek apartia saihem humri damsi news fast ke langwer arat do anaphan birtawan pipon lasi birtang tonpen lang ikha Mohen be bangke ahok pe bangke nildileu si sikrong stame BJP phan bahai dun damtang minister chu kilang stame alang di si garia poisa endam konsilor long apia bangke alang di PC pulang ma neke nildileu kiklang erga ha IMMC tangka endam pusi pinangan arat ladak soseng thanta tum ke thek long do si 8 tarik bangke nitum Jun 8 tarik bangke nitum kado be suseng dan arat pakai mohen be pan kado be ong dunga putan PC nitum pahaji pusin nitum ekdom kado be arat turtak si da samet pet nitum sentimen pasen nok take turtak pen ge elitum passing hon SLC pen sitting denta asar non kadab dengji candidate ake hai lansing phangcho APSLC ahin penong hai pondet pule din lisim first time siklem ji lake ini tum adu ya hoy lapen ke second mang ke nili tum la kici aso khan voter list ken kangkhan এবার রাজ্যর কারণে কিবা রাস্তাঘাট এবার খাস করে মাতব সাথে কিবা কলেজ স্কুল কলেজ non kibang je election bangke आदिवासी मते ती मोर्चा तो आन बंके अल्पी का चेरम जितिया फांसी भोट पितन पहाजन को चेरम तो नापजाक सिलो non ilikido lake 17 nong Sojeng Dhenta parko pahal area long sinon ilidolo tasipin iladak non ilikido la bangke ISDC asai hem long sidulo tasimli tum ladak arab teman ilitum ajuponang ladak Sojeng Dhenta long ISDC atum pen ladak ke hai ponji makai ponpe man non la konsul election upon kasili tum kladak men litum kasini ban alang itu kan ajuponang tang ke ladak bangke nang litum la ISDC asai hem ikloma dake SDC sahem lo labang so sahem long mangke jeneng aning kan mangke adu hoy penting lok tum apis mujene tum party dak tum peneng ka singrum labuson lo SDC CPML lapen ke sai ke tiki kardian long kisan sumik soba KNCA KSA tum singrum petpen Karbia khege chingrum re plote ilitum khege aprang damun elo kusi niltum peneng election bangke lada risoi jang penceng lok duana rata niltum ka chingrum peneng niltum labang so election bangke hai ponji kusi niltum angring je theklong so sang than ta rata kisum rongura rongmong be penceng lok lapu inglong hawar duana rata pen parku area long akisum khepik nasimil tum CPML SDC lapen ke KNCA KSA lapen ke SDC ke to ko be arat ni tum chelang basi peneng ke nil tum Dian Rotrang SDC phang candidate toy dun sin tum pahai ji sin tum kasi sikku mane ladak bangke S hola CPML ML tum ben si nani tum mane dak singrum pet kan jala singrum pen lo la sin tum la black kan nani tum hoslo sabista homusti long kaching room belek lo stamina tum bangke adoy hoy ni tum ke cekak leng long bulgal ni tum akisum khepik Hap den go dok moka kisung pen tum bordar long kasi chakon ya kisung to non dali tum tar jab la so office long tame Nogor district kusi bang nang jong bomlang ang ton pen bang ini tum kisung khepik tak pen do ha up to ro ani rong mongwe lapan ke luar baguria ni tum ladak long tara pen tenglok ni tu akisung la so hawar bangke Ari Rian ke Plain District 10 kilometer non tami ini ko sensitive pen tenglok son suri akisung andeng deng iprang nanggele di election det penta nilitum na bang so bang kasi so mangke ington te kusi nilitum pene mai movement kang purdi bangsi SDC lapan CPML ako kaya teng nitum patun konpo lap election pa highway acha ante ladak parkup area long bangke nalitum ladak independent si ko mamate BJP si ong ma ladak congress si ong mamate la nalitum SDC si kang independent bangke ahok per la mangke BJP damtang ke independent bangke independent ka chekrong long pen song batai ke thom election tame BJP phansi pahai dunlo alangli mohen be bangke ahok per bangke nildilo si chekrong tame BJP phan pahai dun damtang minister chu kilang tame alangli si garia poisa endam konsilor long apia bangke alangli PC pulang ma
nek nil dilio kiklang erga ha IMMC tangga endam tusi pinang narat ladak suseng thanta tum ke thegim long do lasin nil tum matha bangke alang di jong hele nil dilio talaga haida ta BJP lo kusin nil tum ke non putame tin nang koklo mate ahok jong nang koklo Kelang dulu palo pu alang litum pan produk panam peci dulu thega pot. Dasana kasi litum along kape stame pini litum humri jam dilas na tum tanang lang bom tha nilitum. To non uthot nilitum haladak SDC asai hempen nilitum bang kisi non ladak bangke independent mate songbe ladak sojeng henta long songbe pen ki thudunji akai mohan be bangso asai hemlong sinon nilitum dotlo kasi alang litum pan litum arju ponsina ladak Parkup area mate ladak sujeng henta pe alang litum almen si kai ponji ma lapen kai ponji angring doma be ma labang litum produk alang ma asiko nai tapi mandai kap ke akai ladak abang ke la akai men dia kan itu ma kalang itu je asante ladak na utum parkup kopi rong lo ya ke long kale kero parkup tu je kalang asante la na utum long kale kero apia se apia se kan Setelah nang itu meladi jadi lah so ia selong kena tu lah akai mohon dia anak dan nang itu terhai pun di angrengan tu ngomong Hai ke putih lor le tame ong dung hai pa se hai pon po mohen be hai pon po ja. hai pun tu maka nang itu pene sonbak kaning ji som deklang makai Kanang dia som dopik ni litum dak suseng dan taha warlong mangke. Tema non ningkaneng koi isibata porial labangso suseng dan talong naga cari ke chokche bangke la ke dopik. Pini din tu litum se thanta litum judun ni. Bangso kisu ke boyalam te bangke kanang di. Kang te ladak sujeng antara tum pinang anara tum ning jedo dia alang li akai be ke akai mohon be abang ke apang ke teng abang ke BJP ubok kita non abang independent ki posi ke luang kelas bangso rata tum karju la kemai huluson do la sopot hemang ni lo Masa putar ke bangke jasa metet bangke ni litum bangke dak suseng dan taha war bangke ni tu bangke abang kular beko. Tema larwek ko atha alam the bangke la hello ningkaneng koi labang so porial nang cari pini labang so suseng ta taha war non puanta so kachi tu porial bangke claim pin ason tinamu sutame lasi na ajat pen sutame peneng bangke ni tu akai mohen bepan independent candidate pen pahai vek ko kusi ado be suseng dan ta arat thut tak so nona bangke ni tum ington te pin lasi 8 tarik bangke ni tum Jun 8 tarik bangke ni tum kado be suseng dan ta arat akai mohen bepan kado be ong dunga putan pisi ni tum pahai ji pusi ni tum ekdom kado be arat thut tak si jasamet pet ni tum sentiment pesen nok te thut tak lo nanti to nang li pini sun bani di doma nitum sojeng dan tarat pen bangke nitum ning pung bensi nitum la sar mohen be phan si panjab lo la sar mohen be phan si pahai to nitum ning chetelo la lo nilitum niliben ke khogen hanse to rupa lo li tuman produk panam pini sun thega pot la si li tum along kapeng sambil li tum humri dama la punang li tum nang bom tha onong ma da sona kasinon la daga bangke EPSLC apa yang non sinon li tum bang tulo la si da alang li tum Sihon tum duit lo la si alang tum han tum ipini la ma dupon sina aka kan ke la daga bang na tum kopi la EPSLC sa han ikluma Terang lah, apa? Jadi tu meladak APSLC asal hem mahok kalau lapen ke asal hem ta atum di sini tu impon iklan lapen ke patawai for fine arke balam lo ni tu pining pon lapen ke eli tum kacing hon APSLC pen sucing denta asar non kadap dunji candidate ake hai mensing phangcho alang lisi ladak sucing denta pen na candidate lo lapen ke ni tu dak APSLC hin pen ke ni tu pining ke cipa hai ponjia fansi ni tu pinang an claim lo ini tuh rong mau hidiso hidipi api rongagura plus balijuri langkhang nopani borjuri panimara parkup lapu plus hedong api hedong rong tara loge ini tuh penangan camping pon lo lapen ke ini tuh labanso 2022 election MSC election mate kecepatan dun labanso kecepatan long ini tuh APSLC penting ini tuh high convict ko nang limen ke elemen bising be di nang li masuk itu nilidak parku pahal derong pe parku pahal Coro pa lo ili tum phan lason produk mai tum hanam pachin sun thega pot lapen alang li tum akar i lapen akemang stame lapen akidu ki son stame ili tum chini pon la lason akar sinon ili tum BJP asa hem stame ili tum BJP muni tum stame ili tum arju pona alang li tum kupi tong ki putine lasi lapunang nang bom tha
আচলতে এইখিনি আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা কোৱা নাই, সকলো মানুহে আচলতে কৈছে যে অসমৰ মানুহে কৈছে, ইয়াৰ মানুহেও কৈছে যে আচলতে এই নিৰ্বাচনটোত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বেলেগৰ লগত হোৱা নাই। আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ 26জন প্ৰাৰ্থীয়ে অতি সুন্দৰভাৱে বিজয়ী হ'ব আৰু পুনৰবাৰ ইয়াত মানে স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি গঠন কৰিব। আৰু এই সমষ্টিটো আমাৰ কাছে ৰং পিপি বাইদেউ আপোনালোকে দেখিছে অতি পপুলাৰ। মই আগতেও বাইদেউক পাইছোঁ, বাইদেউ অতি বিপুল ভোটত বাইদেউ বিজয়ী হ'ব। বিপুল ভোটত জয় কৰিম, বিপুল ভোটত। এইবাৰ ৰাইজৰ কাৰণে কিবা ৰাস্তা ঘাট এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট কৰিম, আৰু তাৰপিছতে কিবা কলেজ, স্কুল কলেজ এইবোৰ কৰিম। আপোনাৰ বিৰুদ্ধে আৰু কিমানজন প্ৰতিদ্বন্দ্বী আগবঢ়াইছে? মোৰ বিৰুদ্ধেতো থাকিবই আৰু ইহঁতৰো আছে, এতিয়া ইহঁতৰো মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী বুলি ইয়াতে নাই। 17 সোচেং ঘণ্টা কাছে ৰং পিপি। সমষ্টিৰ যিমান আদিবাসী ৰাইজ আছে আমাৰ 100% ভোট আমি কাছে বাইদেউক দিম বুলি আমি আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। আৰু আমাৰ আদিবাসী ৰাইজে একটা ভোট নষ্ট নকৰাকৈ আমি চব ভোট বাইদেউক এবাৰ দিম, আমাৰ সেইটো প্ৰতিশ্ৰুতি আমি জবান দিছোঁ বাইদেউ। Itum nadak Hussein Henta long non ke bang ji election utarong Hussein Henta pen paidun itum kaching hon kachirong paidu aphan non ke bang ji election long sona bang ke adivasi mate ti morcha do an bang ke pi kachirong bipi aphan ji vote pipen pahaidun ko bisalang tung namchak chipilo